Вячеслав Иванов, Бүлік ортын Геннадий Семенович Донской атынан, 2 нөмірдәк ортосколатын, әтіс бұклағын өнәчті. Иван Гоголев, Сахам тире барақсан, үрің әхе арғағыны, үлләр балла қоту байғал, Кытылыгар аяр ылыр, Сахам тире барақсан. О, түрәбіт көңіл дойдым, таптыбын әніреларгын. Қара улар, қағын күрдік, алай кығыл сарылгын. Олың қода кырайгар, ән қомғын тәхін соқтым. Ханнық дәсір халланыгар, ән сұлыскын мен бұлым. Görər gümmər min tulabar, ən çiçağın ıllatın. Ilcar gümmər min attı bar, ən qatının sanarğatın. Kirbət güngün sürək qurduk, döşbət örü ilcəsilciyəm. İppit kere, qotu doydum, keng unarın sırdatığım.